Ok. Ok. Ljudi moji, ovo je Istra. Dobro jutro. Evo, staza prolazi ovuda. Skroz do tamo. Spavaš li mirno, Vukančić Dario? A gledaj konjića. Mala učka. Velebit sutra prema Zavižanu i onda za vikend Premužička. Koliko ih je? Prema Zavižanu malo je magla. Hinje mi slijepi, svako u svom mraku slijepi. Idemo prema Premužićevoj, ekipa je došla. I onaj vrh, ne, skretanje je brzo 10 minuta. Vrh onaj Premužić. To je za neki 25. Što radiš? Kaj radiš? This is for all day Russia. This is only the hard situations, only in emotional pain. Čekaj, snimam, shit. Rosijevo skromnice. Ispale ti oči, Svi su tiho. Svi su tiho. Idemo prema Vagenskom. Evo, otišla vesela banda. Danas imam smještaj u Gračacu. Tako da trebam samo doći do Gračaca. Imam 27,5 km. Ovo je Dinara. Dinara! Danas definitivno nije vrijeme za ići na vrh. Samo do skloništa i to je to. Ah! Here we go. Ne znam kako bi upisao ovo. Oh my god. Znači ovdje je voda.
tu se ide za WC, izvor i još jedno planinarsko sklonište i bunar. Ovdje ima hrpa neotvorene vode i još tu postavljene boce. Imamo i malo terasicu tu. Znači, ovo nije sklonište, ovo je ljetnikovac. Ne znam da li se vidi, ali tu su 2 pauna. To je privlaka. Baci privlaka. Baci privlaka. Smo na rimskoj cesti prema Klisu. No, now, do it now. Hent meg i Prevlaka. Also, hunt me. Nei, du må hente Ato, hent meg i Prevlaka. Yeah, that's You perfect. filthy animal. Aco, prevlaka. Aco, prevlaka. Aco, prevlaka. Sutra uspon na Biokovo. Ostalo mi nešto manje od 300 km. Malo me i koljeno boli. Pozdrav sa Biokova. To je to. Još malo. Sutra sam u Pločama na trajektu za Pelješac i šta? Pelješac od Gulim, nešto sitno do Dubrovnika i Bog te blagoslovi, mogu nazad doma. Ovo jebe me izgleda, gore mjesec. Nemam pojma di sam. Negdje 35 km prije Ploča, navodno da idem do nekog kampa, ali ne znam, ratim ono. Nemam pojma. Aco prevlaka. Aco prevlaka. Aco prevlaka. Aco prevlaka. Polako, polako.